ungakenzi ulutho usati enkonzweni waisa chinu pashumiro udinga umoya oyingcwele unotsvaka mweya mutsvene ungakahlabeli usati waimba ufuna umoya oyingcwele unoda mweya mutsvene ungakachumayeli usati waparidza ufuna umoya oyingcwele unoda brother. mweya mutsvene abasokiweyo emhlizweni zabo vakadzingiswa mwoyo yavo kumele babe ngcwele vanofanira kuve vatsvene babe munye umoya wongcweleke mweya mutsveneke uyamdinga brother. unomutsvaka brother So wasindiswa wakaponeswa wangcweliswa ukacheneswa uyele emthandazweni funa into esebhayibhilini dinga lindela ukuthi nawe uze wembeswe ngamandla kamoya ongcwele ngokwemibhalo kube kuwe njengokutsho kwebhayibhili. uPetro waze wakhuluma omnye umbhalo petro akataura rumwe rugwaro ukuthi kuya kuthi bonke abayakukhuleka egameni lenkosi basindiswe. akati vose vachandanwa kuzita rashe vachaponesa lawe newe ngalelo lizwi lelo neshoko iroro phakathi kwesithembu
Sibongile sihlobo esithandekayo leli thuba esilitholayo manje okwamanje asicimezeni sonke sikhuleke. Thixo kaAbrahama, Thixo kaIsaka noJakobe, siyakubonga mdali wezulu nomhlaba. Sibonga usivumela baba ukuthi sibuthane ngalesi sikhathi ukuzwa ilizwi lakho. Qala nathi ke baba leli thuba lokufundwa kwelizwi lakho. Thixo wami usibusise sonke. Sicela uvule inhliziyo yomunye nomunye olaleleyo Nkosi yami kuthi amadoda nabafazi amajaha nezintombi sizwe izwi lakho. Sebenza ngalo phakathi kwethu uphilisa abagulayo. Uzale kutsha baba, ungcwelise msindisi, uze wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Siyabonga msindisi, sinikela konke kuwe kusukela lesi sikhathi baba, sicela isandla sakho sibonakale. Thixo wami sicela ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu umsindisi ominjalo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga sihlobo ezithandekileyo nanti isikhathi selizwi lenkosi. Tinotenda hama dzinodikanwa yeinguva yeshoko raMwari. Sibonga uThixo ngelanga langesonto lapho sibone khona uThixo egcwalisa isithembiso sakhe sokuwasembesa ngamandla kamoya oyingcwele. Tinotenda nezuva romuswesondo Mwari vachitiratidza chipikirwa chavo chokuti zadza nesimba romweya mutsvene. Inkosi ithembekile kuzithembiso zonke ezinike abantwana babantu. Ishe vakatendeka pazvivimbiso zvose zvavakapa kuvanakomana vevanhu. Uthembisile ukuthi ophendukayo uyamsindisa. Akavimbisa kuti anotendeuka anomuponesa. Ozinikela ngenhliziyo uyangcweliswa. Anozvipira nomoyo anocheneswa. Lolindela amandla kamoya oyingcwele uyembeswa ngamandla avela phezulu. Neanorindira simba romweya mutsvene anowombekwa nesimba rinobva kumusoro. Khumbula sihlobo sami ukuthi bonke abaya kukhuleka egameni lenkosi baya kusindiswa. Rangarira hama yangu kuti vose vachadana kuzita rashe vachaponeswa. Sibongile ngelanga langesonto esibone khona isimanga senzika ngosuku lwePentecost. Tinotenda nezuva romuswesondo patakaratidzwa chishamiso chakaitika nezuva rePentecost. Abafundi benkosi yethu Jesu bendawonye bonke nganhliziyonye kunye nabazalwane endlini yaphezulu behlelwa ngumoya oyingcwele wababhabhathiza. Lithi ilizwi likamlimu bagcwala bonke ngumoya oyingcwele. Vadzidzi vashe vakaungana nomoyo mumwechete pamwechete nevazvarwa vavakanga vainavo. Vakaungana nomoyo mumwechete, chivimbiso chaMwari chikaburuka, vakazadzwa vose nesimba romweya mutsvene. Yebo uJohane wabhabhathiza ngamanzi. Wongu Johani wakabhabhatidza nemvura. Inkosi yasisithi kodwa nina niyakubhabhathizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi. Ishe vakachiti asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene nomoto mazuva mazhinji asati apera. Inkosi yathi siyenyukile. Ishe vakati vakwidzwa. Laba fundi babuyela baya eJerusalema baya endlini yaphezulu. Vadzidzi ava vakadzokera vakaenda kuJerusarema vakanoenda kuimba yepamusoro. Bahlangana khona nabazalwane babo. Vakasangana navazvarwa vavo ikoko. Baba ngu120. Vakachisvika 120. Base beqinisa bonke nganhliziyonye. Vakachitsungirira vose nomoyo mumwe. Beqinisa nganhliziyonye ekunxuseni lasekukhulekeni. Vachitsungirira nomoyo mumwe pakukumbira nepakunyengetera. Ubunye obuzalwa ibungcwele babasiza laba madoda. Umwe hunoberekwa noutsvene hwakavabatsira ava varume. Inhliziyo zabo zabazinye. Moyo yavo ikava mumwe. Imikhumbulo yabo yabambana. Kufunga kwavo kukabatana. Uyazi zonke izinto zabo zaba yinto yinye. Zvinhu zvavo zvose zvikava chinhu chimwe chete. Isifiso saba ngesinye. Chishuwo chikava chimwe. Nalokho abakulangazelelayo kwaba ngokunye. Nezvavaita kwairira chikava chinhu chimwe. Izulu lajabula ngesimo esasikhona lapho phakathi kwalaba bazalwane. Denga rikafara nechimiro chakanga chiripo pakati pavo avazvarwa. Manje uThixo ebona ubunye lobu. Mwari achiona umwe uhu. Nenhliziyo lezi ezingcwelisiweyo lezilangazelela isithembiso sika baba. Nemoyo iyi yakacheneswa yakanga ichitakwairira chipikirwa chababa. Wasesigcwalisa uThixo isithembiso sakhe. Akachizadzisa chivimbiso chake Mwari. Manje kasizweni futhi lapha encwadini yemisebenzi yabapostoli isahluko 2.
ngatinzwe ipo paya parugwaro rokuna vapostori chapter 2. Imisebenzi yabapostoli chapter 2 siqale ukufunda kuverse 1. Mabasa chapter 2 verse 1. Kwathi sekufikile usuku lwePentecosti babe ndawonye bonke nganhliziyonye bazumeka inhlokomo ivela ezulwini kungathi ngeyesiphepho esiphephetha ngamandla yayigcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Zvino zuva rePentecosti rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Kwabonwa yibo izilimi ezahlukeneyo zinjengezomlilo, kwaba yilowo wehlelwa yilo. Vakaonavo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro mumwe nomumwe wavo. Bonke bagcwala ngumoya oyingcwele baqala ukushumayela ngezinye izilimi njengalokhu umoya wabapha ukuphimisela. Haleluya. Bose vakazadzwa noMweya Mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo noMweya kureva. Nansi isithembiso sesifikile kubazalwane. Ichi chivimbiso chasvika kuvazvarwa. Sifike ngendlela ephawulekileyo. Chasvika nomutovo wakatsauka. Bendawonye vari vose benxusa ndawonye vachikumbira vari pamwe chete, bendawonye nganhliziyonye vari pamwe chete nomoyo mumwe. bazumeka inhlokomo ivela phezulu. Pakarepo Hallelujah. pakauya kutinhira kukuru kuchibva kudenga, Kungathi ngesiphepho esiphephetha ngamandla. kunenge kwemhepo inovhuvhuta nesimba. Indlu ababekuyo yagcwala. Imba yavakanga vari mukati mayo ikazara. Kwabonwa yibo ke izilimi ezahlukeneyo zinjengezomlilo. Vakachiona ivo Hallelujah. ndimi dzichiparadzana dzakafanana nemarimi omoto. Kwaba yilowo wayekhona khona lapho wehlelwa yilelo limi lwahlala phezu kwakhe. Mumwe nomumwe akanga ari Hallelujah. ipapo akaburukirwa nemweya iwoyo mutsvene une chimiro cherimi romoto. uThixo umoya oyingcwele, uThixo wesithathu ebuthixweni waziveza ngaleso simo wabonakala phezu komzalwane munye namunye owayesendlini lapha phezulu. Mwari Mweya Mutsvene, Mwari Mweya Mutsvene vakazviratidza kuno mumwe nomumwe wakanga aripo ipapo. Mwari akazviratidza vakaonekwa vave noMweya Mutsvene. Waziveza kunjengomlilo. Akazviratidza zvakafanana nemarimi omoto. Omunye lomunye wabonakala lo limi lolo ekhanda lakhe. Mumwe nomumwe akachionekwa Hallelujah. ano murazo iwoyo pamusoro wake. Kwamjabulisa uThixo ukuthi aziveze ngaleso simo. Zvakanga zvamufadza Mwari kuti azviratidze nechimiro ichocho. Leso simo sajabulisa ubaba ukuthi avele njalo uThixo umoya oyingcwele. Chimiro Amen. ichocho chakafadza Mwari kuti azviratidze nemutovo iwoyo. Kanti vele umoya oyingcwele wayeke waziveza phambilini esesimeni sejuba laphana uJesu ebhaphathizwa eJordani. Nyambera iye Mweya Mutsvene akambozviratidza paya nechimiro chenjiva pana Jesu achibhabhatidzwa pona rwizi Jorodhani. Wathanda ukuziveza njalo. Haleluya. Akada kuzviratidza nomutovo iwoyo. Lokho kakuthi ukuthi uThixo umoya oyingcwele ulijuba, hayi. Izvo zvazvirevi kuti Mwari Mweya Mutsvene injiva kwete. Ukuziveza kwakhe ngolimi olunjengomlilo akuthi ukuthi yena ululimi lomlilo, hayi. Iye kuzviratidza kwake nechimiro chomurazo womoto hazvirevi kuti iye ane chimiro ichocho chomoto kwete. Kodwa yindlela ehleleke ngayo ngaleso sikhathi ukuthi azibonakalise ekuleso simo. Inzira yakarongeka nenguva iyoyo kuti azviratidze nechimiro ichocho. Yena ngumoya oyingcwele.
iye nomoya mutsvene yena ngumoya oyingcwele iye mweya mutsvene uyizivezile ngaleso simo njengokuhlela kwasezulwini akazviratidza neichocho chimiro sokurongwa kwokudenga uthixo wesithathu ebuthixweni ndimwari wechitatu paumwari nanguwehlele ebantwini uyu waburukira pavanhu omunye nomunye wabo isimanga sasezulwini wabona lelo langabi livutha phezu komunye nomunye wabo mumwe nomumwe pakati pavo chishamiso vakaona mumwe nomumwe rimi romoto iri richionekwa pamusoro womumwe nomumwe wavo bonke besendlini bagcwala ngumoya oyingcwele vose vari mumba vakazara nomweya mutsvene benziwa into engakaze yenzeke vakaitiwa chinhu chekanga chisina kumbogara chamboitika babhabhatizwa ngomoya oyingcwele nangomlilo amen vakabhabhatidzwa nomweya mutsvene nomoto uyabona ke unobona umoya lo umoya oyingcwele mweya uyu mweya mutsvene uthixo lo uyu mwari uyu uyisithembiso sikababa ari chipikirwa haleluya chababa ulanda ibandla anovinga sikereke ulande ibandla lapho kuzolisebenza avinga sangano kuzorishanda lithi lizwi likamlimu shoko ramwari rinoti esefikile umoya oyiqiniso asvika mweya wezvokwadi wolitshela iqiniso lonke uchakuudzai zvokwadi yose akayi kuzikhulumela okwakhe hazotauri zvake kodwa uzalitshela lokhu akuzwayo asi uchakuudzai zvaakanzwa alitshele lokuzayo futhi agokuudzai nezvinouya futi lumoya lo iyeyu mweya umoya oyingcwele uyu mweya mutsvene nomthokozisi wabazalwane ndiye munyaradzi wevazvarwa haleluya Glory to esefikile yena so kana achingasvika iyeso ibandla selilomthokozisi sangano rave nomunyaradzi igama lenkosi malibonge zita rashenga ritendwe ezweni elibi munyika yakaipa emhlabeni obabayo munyika inovava olosathani muna satanimo namadimoni namadhimoni ake nezilingo nemiidzo nenhlupho nenkathazo namatambudziko nenhamo ibandla likathixo leli sangano ramwariri omalunga alo kayisibo bezwe ivo vari nhengo dzisiri dzenyika bona ngabasezulwini kodwa belapha emhlabeni ivo ndevekudenga asi vari pano panyika bheka nango wasezulwini tarisa hoyu wokudenga uzohlala labo auye kuzogara navo usephakathi kwabo ave mukati mavo usephakathi kwabo ave mukati mavo usebagcwalisile avazadza sebembeswe ngumoya oyingcwele vafukidzwa nomweya mutsvene bagcwele amandla asezulwini vazadzwa nesimba redenga igama lenkosi malibonge zita rashenga ritendwe ukuthi babe ngofakazi benkosi kuqala eJerusalema kuze kuyefika emkhawulweni wezwe badinga amandla brother kuti vave zvapupu kutanga pajerusarema kunosvika kumgumo wenyika panotsvakika simba mudikani uJesu Kristu jesu kristu wacho akareva chapter 1 verse 8 pana chapter 1 verse 8 wathi yena akati iye kepha nina niyakwamkeliswa amandla sefikile phezukweni umoya oyingcwele nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kufike nasemkhawulweni yomhlaba Hallelujah. asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu Yes. ipapo muchava zvapupu zvangu pajerusarema nepajudhiya rose napasamariya kusvikira kumugumo wenyika bengakamkeli umoya oyingcwele vasati vagamuchira mweya mutsvene akumelanga bafakazi havafaniri kupupura kodwa angafika asi akasvika bayakwamkeliswa amandla haleluya vanogamuchidzwa simba bayakwamkeliswa amandla vanobva vagamuchidzwa simba lamandla iri simba iri kawaveli kumfundisi haribve kumfundisi lamandla iri simba iri kavele echechi yabo haribve pachechi yake kodwa avela phezulu asi rinobva kudenga ngamandla isimba ukuthi bakwazi ukufakaza kuti vagone kupupura babe ngofakazi vave zvapupu sobe sithandekayo hama inodikanwa uyakubona lokho unozviona izvi nxa abafundi badinga amandla kana vadzidzi vakatsvaka simba
nawe brother newe brother nawe dadewethu newe hanzvadzi uyawadinga amandla la unorida simba iri awabuyi kuphela haringouyi bedzi kodwa abuya kulabo abazelwe kutsha asi rinouya kune avo vakaberekwa abuya kutsha kulabo abangcwelisiwe inhliziyo zabo rinouya kune avo vakacheneswa mwoyo Hallelujah. yavo Zenziwa mhlophe mwoyo yavo yakaitwa yakachena ligazi likaJesu weNazaretha neropa rajesu bese wenazareta bezinikela vochizvipira phila impilo engcwele vorarama upenyu hutsvene ebusuku nasemini usiku nemasikati bezifake elathini vachizvisa paata bezinikela vachizvipira yes bemunye nabanye abazalwane vari pamwe nevamwe vazvarwa lobo bunye buzalwa kuphela yibungcwele besiminya umwe ihwohwo hunozvarwa noutsvene hwazokwadi umzalwane olohlupho lenkani kabambananga labanye muzvarwa nedambudziko ane nharo hana kubatana nevamwe bangcweliswanga hana yena kucheneswa iyeye kumele ukuthi umuntu ongcwelisiweyo zvinoreva kuti kana munhu achinge acheneswa abe munye nabazalwane ave mumwe nevazvarwa kusobala lokho zviri pachena izvo namba ba-120 bephezulu laphana babe munye ngenhliziyo havakava ne120 vakanga vari pamusoro papaya vakanga vari mumwe pamwoyo yavo lathi namhlanje nesu nhasuno abangcwelisiweyo vakacheneswa abahlanzwa inhliziyo vakacheneswa pamwoyo abasokiwe emhlizweni zabo vakadzingiswa mwoyo yavo kumele babe ngcwele vanofanira kuve vatsvene babe munye vave mumwe one mumwe babe munye vave mumwe babe nyanda inye vave sumbu rimwe nxa sebenjalo ke kana vadaro bayafanela ukuthi umoya ongcwele ehlele phezu kwabo vochifanira kakuti Hallelujah. mweya mutsvene aburukire pamusoro pavo bese bembeswa ngamandla kamoya ongcwele vochifukidzwa nesimba romweya bese mutsvene begcwala ngamandla asezulwini vochizara nesimba redenga bese bebhabhathizwa ngumoya oyingcwele nangamandla vochibhabhatidzwa nomweya mutsvene nesimba nomoto laba abanjalo laba ivava abangcwelisiweyo laba ivava vakacheneswa yes bangembeswa ngamandla kamoya oyingcwele nangomlilo wongu vangabhabhatidzwe nomweya mutsvene nomoto njengokwenzeka ngosuku lwepentekoste sezvakaitika nezuva repentekosti nxa umsebenzi lusenzeka kana basa iri richiitika efika uthixo lo umoya oyingcwele achisvika uyu mwari mweya mutsvene lalela sihlobo sami teerera hama yangu nxa isehlela kulimpilo elungileyo le. kana achiburukira paupenyu Haleluya. mutsvene hwakarurama Efika emuntwini othandazileyo achisvika pamunhu akanamata uyu ongcwelisiweyo enhliziyweni akacheneswa pamoyo xa igcwaliswa ngumoya oyingcwele kana achizadzwa nomoya mutsvene abafundi sizwa ukuthi omunye nomunye waphumisela eshumayela ngezinye izilimi njengalokhu umoya wabapha ukuphumisela vadzidzi vanonzi vakapiwa vakazadzwa nomweya mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva lesi sibonakaliso ichi chiratidzo ichi linto leyokukhuluma ngolunye ulimi ichochi chinhu chokutaura norumwe rurimi kuyenzeka nanamhla zvinoitika nanhasi kwabanhliziyo zabo zithobekile kune vane mwoyo yakaputsika zingcwelisiwe ivo vane mwoyo yakacheneswa umoya ongcwele nxa ebagcwalisa mweya haleluya mutsvene kana achivazadza nxa besembeswa ngamandla kamoya oyingcwele kana vachifukidzwa nesimba romweya mutsvene bayaphumisela ngolunye ulimi vanodudzira norumwe rurimi asilo limi olungazwakaliyo olungaziwayo hayi harisi rurimi rusingazikanwi kwete kodwa lulimi olulabantu lapha emhlabeni la asi rurimi rune vanhu vari pano panyika yikho labafundi navadzidzi bathi sebembeswe ngamandla kamoya vakati Hallelujah. vaombekwa nesimba romweya mutsvene sebegcwele ngumoya oyingcwele vazadzwa nemweya mutsvene umoya oyingcwele wasebapha-ke indimi zokuba omunye lomunye aphumisele ngolimi aluphiwa ngumoya oyingcwele amen mweya mutsvene akachivapa rurimi rwavaibudikitsira kana kuti kududzira narwo izvozvo zvavakapiwa nomweya kureva umoya oyingcwele nguye wayebanika ulimi mweya Amen. mutsvene ndiye aivapa ndimi idzi babengazikhulumeli ulimi bona hayi vakanga vasingazvitauriri ndimi idzi kwete ulimi lolo kwakusiba yikwabelwa ngumoya oyingcwele ndimi idzi kwakanga kuri kupiwa nomweya mutsvene lulimi oluzwakalayo sibili rurimi runonzwika chairwo kodwa-ke ukulahleka kwabantu bakithi asi kurasika kwavanhu vekwedu vedwe sokugcwele le ndimi ezingaziwayo
engaziwayo kwazara nendimi dzisingazikanwi. kodwa konke bakuthi izindimi ezivela kumoya kaMlimi. Asibose babo banenge bachithi indimi dzinobva kumweya waMwari. uThixo uyayazi into ayenzayo nayifunayo ebantwaneni babantu. Mwari unoziva chinhu chaanoita nechaanoda kuvanakomana vevanhu. Zalwa nothandekayo nawe funa into esebhayibhilini. Newe hama inodikanwa tsvaka ida chinhu chiri mubhaibheri. Akhona ulimi olungaziwayo. Kwete chinhu chisingazikanwi. Ukukhuluma tabarataba tipitipi kwathini lalela ngutshele. Ayisiyo nto kaMlimi leyo. Buyele emthandazweni. Funa into esebhayibhilini. Dinga lindela ukuthi nawe uze wembeswe ngamandla kaMoya oNgcwele ngokwemibhalo. Kube kuwe njengokutsho kweBhayibheli. Kwete rurimi rwakungoti tapara hapuleka zvisingazikanwi. Kwete panoditsvakika kuti udzokere pachipfugamo, enda pamunamato, utsvake chinhu chiri chaicho, upiwe rurimi rwaunopiwa kududzira nomweya kureva sezvinotaura magwaro. Kunjalo ngoba Nokuti abapostoli zihlobo zami nokuti vapostora hama dzangu banikwa omunye nomunye ulimi oluzwakalayo. Abanikazi bakhona babekhona bazizwela bekhuluma imisebenzi emkhulu ekaThixo khonapho bembeswe ngomoya oNgcwele. vapostora vakapiwa rurimi, mumwe nomumwe akapiwa ndimi yakanga ichizwika, yakanga ine vanhu vakanga vachirunzwa vakazadzwa nesimba romweya mutsvene. Ipapo Umoya oNgcwele mweya mutsvene uyakhuluma kuzwakale. anotaura zvinonzwika. Umoya oNgcwele kadumi man. Mweya mutsvene hatinhi, Kakhuluma into ezingazwisisekiyo. haatauri zvinhu Kodwa zvisinganzwisisiki, uyakunika ulimi oluzwakalayo. asi anokupa rurimi runonzwika. Njengoba laba bakumele babe ngofakazi. Sevavava vaifanira kuve zvapupu, Bokumele bayifakaza phela kulabana abantu olimi lwabo baluphiwe. vaifanira kunopupurira vanhu ava vavakapiwirwa rurimi irworwo. Sizwile lapho ukuthi babevela from 17 nationalities. Takanzwa panapa kuti vaibva ku17 nzvimbo nyika dzinokwana 17 kwavakanga vabva. Abantu bezindimi zakibo eJerusalema lalela ngutshela. LabaseLibya lapha eAfrika labaseGibhite ababekhona khonale bazwa indimi zeAfrika zikhulunywa ngabaHebheru kodwa bengazake bafika eAfrika bengalufundelanga esikolweni kodwa benikwe ngumoya oNgcwele ukuphumisela. Inzwa vanhu vakanga vari apa vakanzwa, vamwe vakanga vachibva kuno kuAfrika muLibya, vakanga vachibva muno muAfrika muIgipita, vakanzwa ndimi dzavo dzava kutaurwa muJerusarema, munzvimbo yavakanga vasina kumbosvika, vasina kumboiziva navanhu vavakanga vasati vamboona, asi vakanzwa vakududzira rurimi rwavo zvainzwisisika. Kulungile bakhuluma ngokungazi, abanye bahlekisa bathi badakiwe laba bantu. Alright, kwakuyikungazi kwabo, kodwa uPetro egcwele ngomoya oNgcwele waqondisa indaba, wabatshela glory to God ngomoya oNgcwele ukuthi kuyini lokho, ngoba babebuzile ukuthi kulingisani lokho. Zvino vakati kuchitaurwa saizvozvo nokuda kwokusaziva, vamwe ipapo vakachitivo vanhu ava vabatwa vadhakwa zvikachinzi chinzwaka ipapo. Petro azadzwa nesimba romweya mutsvene akachivadudzira, akachivaudza pachena kuti vanzwisise kuti nyaya iyi ndedenga. Vazadzwa nomweya mutsvene havana kubatwa. Asomdlalo Vakanga usiri mutambo, abakhuluma into engaziwayo, vakanga vasingatauri chinhu singazikanwi. abanikazi bolimi bazizwela indimi Dzivo rurimi vakazvinzwira ndimi dzavo. kubayatsho labo bekhuluma ukuthi kungani kanti abantu laba isibo beGalile yini, kodwa nanzi izindimi bashumayela ngezilimi zakithi imisebenzi emikhulu kaThixo. Verse 11. NabaKrete navaArabhiya na tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Ngendimi zethu
nentimi dzedu nezilimi zakithi sibili nentimi dzedu dzatakaberekwa nadzo imisebenzi emikhulu kaThixo. mabasa makuru aMwari. Lalela sihlobo, Terera hama odakiweyo kakhuluma eqondile, akadhakwa hatauri zvakananga, odakiweyo kakhuluma izinto eziqondileyo. wakadhakwa hatauri zvinhu zvakananga. Utshwala abufundisi umuntu ulimi, doro haridzidzisi munhu ndimi, utshwala kanuniki umuntu ulimi, doro haripi munhu ndimi. instead luyaphambanisa indlela umuntu akhuluma ngayo. Pamusoro pezvo iye anotokanganisa matauriro aanofanira kutaura nawo. Umuntu abe isigcamu ehluleke lokukhuluma ulimi lwakibo alwehluleke ngenxa yotshwala. Sikhuluma ngani ugcwele amagwila achisayo emlonyeni. Munhu ave besa pakutaura rurimi, nyangwe rurimi rwekwake chaiko. Ataure semunhu ari kutsva mumukanwa, akaisa chinhu chinopisa semagwiri mumukanwa make. Lalela ngutshele sihlobo sami, Terera ndikuudze hama yangu. kwakungasotshwala, Rakanga risiri doro, babengadakwanga, vakanga vasina kudhakwa, kodwa babegcwele ngumoya oyingcwele. asi Haleluya. vakanga vakazadzwa nomweya mutsvene. Babebhabhatizwe ngumoya oyingcwele nangomlilo. Vakanga vabhabhatidzwa nomweya Haleluya. mutsvene nomoto. Yikho Petro wayemake, Ndokusaka Petro akamira. yena wayeligwala just a few days ago, 1 month and some days. Iye akambenga ari mbwende mazuva mashoma akanga apfuura. 50 something days uPetro wayebalekele uJesu madoda. Mazuva makumi mashanu akanga ambenga atiza kuna Jesu Petro. Wayebalekile, Wakanga atiza. wamphika 3 times, Akamuramba katatu. waze wathuka, Akasukira waze kutuka. wafunga Akapika. ngenxa yokwesaba abaJuda babehanqile. Nokuda kokutya vaJudha vakanga vakaungana. Kodwa Asi esegcwele ngomoya oyingcwele. Haleluya. akazadzwa nesimba romweya mutsvene. Esegcwele ngamandla vela phezulu. Azadzwa nesimba rinobva kudenga. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShe ritendwe. Igwala leliyana, Iro riya mbwende riya. umuntu wabalekayo lo Iye wana uya akambotiza uyawe. umi phakathi, Amira pakati. umi ngesibindi, Amira nechikuriri. esekhaza indaba enzekayo lapha. Achidudzira nyaya Haleluya. yakaitika apa. uThixo sefikile bazalwane. Mwari asvika Haleluya. vadikani. uThixo wesithathu sefikile. Mwari wechitatu Haleluya. asvika. Wagcwala ngamandla kamoya oyingcwele. Akazara nesimba romweya mutsvene. Isivakathi sasezulwini sasesimgcwele, sasesimphethe, wayesegcwele ngaso, esebhabhathizwe ngamandla kamoya oyingcwele. Muenzi wokudenga akanga asvika, akanga amuzara, akanga abhabhatidzwa nesimba romweya mutsvene. Abantu bexokozela, Vanhu ipapo vari bishi-bishi bekhuluma abakuthandayo, vachitaura zvavanoda. ngapha abafundi Apa vadzidzi nabazalwane nevazvarwa beshumayela ngezilimi. vachidudzira nendimi. Imisebenzi emkhulu kaThixo, Mabasa makuru aMwari. umoya oyingcwele, Mweya mutsvene yena lo wehlileyo, iyeyo akanga aburuka. yena lo ofikileyo, Iyeyo akanga asvika uyu. wamfuqa uPetro. Akamusunda Petro. Petro wema, Petro akamira wasesithi yena, akachiti iye, madoda, verse 14, madoda aseJudiya nani nonke baseJerusalem, makwazeke lokhu kini, nilalele amazwi ami. Laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu kuseyihora lesithathu lasemini. zvino Petro amire navane 11 akadanidzira akaparidza kwavari achiti, varume veJudhiya nemi mose mugere Jerusarema, chinhu ichi ngachizikanwe nemi. Glory to God. Muteerere mashoko angu, nokuti ava havana kubatwa sezvamunofunga imi, zvaichiri nguva yechitanhatu yezuva. Kodwa kuyikho okwashunyayelwa ngumprofeti uJoeli ukuthi uthi uJehova, ngezinsuku zokuphela ngothela umoya wami phezu kwabantu bonke, amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofitha, abalisa benu bayakubona izibonakaliso, nabadala benu bayakuphupha amaphupho. Ngalezo zinsuku ngothela umoya wami phezu kwezinceku zami naphezu kwezincekukazi zami, ziyakuprofitha. Asi ichi ndicho chakarebwa nomuprofita Joeli achiti, mweya Mwari unoti namazuva ekupedzisira
ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaprofita. Yes. Majaya enyu achavona zviratidzo. Vatana venyu vacharota hope. 18. Napamusoro navaranda vangu, napamusoro pavashandiri vangu, ndichadurura mweya wangu pamazuva iwayo. Hallelujah. Vachaprofita. Lalela sihlobo esithandekayo. Telela mainodika. Umoya oyingcwele Mweya mutsvene segcwele kuPetro. azara kuna Petro. Umoya oyingcwele Mweya mutsvene semphisa ibindi. amupa chikuriri. Uyawabona amandla? Unoona simba. Uyawabona amandla avela phezulu. Unoona simba rinobva kudenga. Asemnika isibindi. Rampa chikuriri. Inkulumo yakhe Mutauro wake kayisengeyakhe. hauchisiri wake. Cha. Kwete. Khangela masinyane. Tarira nokukurumidza. Umoya oyingcwele umkhumbuza lokho wakhulunywa. Mweya mutsvene ari kurangaridza zvakataurwa. Glory to God. Amen. Wamtshela ngento yakhulunywa nguJoel Ukamutaurira nezvakataurwa naprofita Joel. ukuthi yikugcwaliseka kwelizwe lakhulunywa nguJoel Kuti kuzadzikiswa kweshoko rakataurwa naJoel. ukuthi ngizothela umoya wami phezu kwenyama yonke Kuti ndichadira mweya wangu pamusoro penyama yose. ngezinsuku zona lezi zokuphela. Namazuva iwayo kupedzisira. Sihlobo esithandekayo, Hama inodikanwa. umoya oyingcwele Mweya mutsvene emazwini kaPetro lapha pamashoko aPetro apa esemgcwele nje amuzara kudaro. akusaphuma into kaPetro emlonyeni. Pakanga pasabudi chinhu chaPetro Igama pamuromo. lenkosi malibongwe. Zita rashenga ritende. Kodwa amazwi achulunyayelwayo, Mashoko anga achiparidzwa. inkulumo ephuma emlonyeni kaPetro Mutauro waibuda muromo paPetro. isilodonsi lukamoya oyingcwele. Wakanga wave Amen. nokukwezva kwomweya mutsvene. Wanga wakubaya mutauro wake, wanga uine rumborera rwomweya mutsvene, wakusvikirira kumwoyo yevanhu usingapereri panzeve, asi wanga wazadzwa nesimba romweya mutsvene. Mutauro wake waipinza ukabaya mwoyo yevanonzwa. Glory to God. Inhliziyo zabo zalalela, Moyo yavo ikaterera. moyo ngcwele wababamba, Mweya mutsvene ukavabata. balalela, Vakaterera. banika indlebe, Vakapa nzeve. ilizwi labahlaba. Mweya mutsvene shoko rikavabaya. uPetro waze wakhuluma omnye umbhalo Petro akataura rumwe rugwaro. ukuthi kuya kuthi bonke abaya kukhuleka egameni lenkosi basindiswe. Akati bose vachadana kuzita rashe vachaponeswa. Wabatshela indaba yonke Akavabudza nyaya yose. efuqwa ngumoya oyingcwele, Achisundwa nomweya mutsvene. baze bamemeza bona abantu laba Kusvikira vadanidzira vanhu ava. sebesehlulwa ngumoya oyingcwele. Haleluya. Vakundwa nesimba romweya mutsvene. Ishumayelo sibehlabile, Mharidzo yavabaya. amazwi kamoya oyingcwele asehlula inhliziyo yabo, Mashoko Glory emharidzo to yomweya God. mutsvene akunda moyo yavo. sebabonisa ngokona kwabo, Akuvavonesa nokutadza kwavo. sebatshengisa ukuthi bayizoni, Akuvaratidza kuti vatadzi. wababonisa ukuthi kulento kumele bayenze. Mweya mutsvene ukavaratidza kuti pane chinhu chavanofanira kuita. Bamemeza bodwa, Vakashevedzera vega. bezwakala ixuku leliyana limemeza lodwa, Vakanzwika boka riya rakushevedzera. bakhuluma kuPetro nabanye abapostoli, Vakachitaura kuna Petro navamwe vaapostoli. madoda bazalwane siyakwenzani na? Vakati varume hama tichati kudiniko. uPetro ke Petro wathi kubo, akati kwavari, phendukani nibhaphathizwe nonke ngegama likaJesu Kristu kuthethelelwe izono, nize namkeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Amen. 38 brother. akati Petro akati kwavari, tendemukai mumwe nomumwe wenyu mubhabhatidzwe nezita raJesu Glory to kuti God. mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Ngokuba isithembiso sikini nakubantwana benu nakubo bonke abakude eyakubabiza inkosi uThixo wethu. Nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure vanozodanwa naShe naMwari wedu. Impendulo yabo yidirect, Mhinduro yakauya yakananga, ivela kumoya ongcwele, ichiuya ichibva kumweya mutsvene, phuma emlonyeni kaPetro, ichibuda mumuromo waPetro. yathi madoda phendukani. Akati varume, tendeukai, Phendukani kuthethelela izono la. tendeukai mukanganirwe zvivi, Phendukani. tendeukai. Lani lingaphenduka Kana mukatendeuka lithethelela izono, mukakanganirwa zvivi, ulungile ke zvakanaka, lizafinyelela ukuthi lani lize lamukele lesi sithembiso lesi. muchasvikirira kuti nemo mugogamuchira chipikirwa ichi. Ngoba lesi sithembiso Nokuti chipikirwa ichi sikamoya ongcwele chomweya mutsvene sikinina ndechenyu nakubantwana benu navana venyu, nakubo bonke inkosi ezakubabiza, nakuva vose vachazodaidzwa naShe bonke naMwari, abakude
bose vari kurwe lawe newe ngalelo lizwi lelo neshoko iroro phakathi uri kwesithembiso mukati mechivimbiso ichi nawe newe uyavunyelwa unobvumirwa le mvumo unetendero yesithembiso lesi yokuti upinde nawe pachipikiro wenokude newe uri kure nawe khatshana newe uri kure osusizwa inkuntshumayelo kathesi uri kunzwa imharidzo yezvino isithembiso ngesakho chivimbiso ndechako ungamthola nawe umoya ongcwele ungamuwana newe mweya mutsvene baphenduka that day vakatendeuka zuva iro ebantwini ababelalele kuvanhu vakanga vakateerera intshumayelo yakuqala yomuntu ombeswe ngamandla kamoya oyingcwele in a manner that has never been precedented. mharidzo yokutanga yomunhu wakanga azadzwa nesimba romweya mutsvene nomutovo wakanga usinambogara wambozikanwa washumayela upetro akaparidza petro washumayela upetro akaparidza petro egcwele ngomoya ongcwele akazara nesimba romweya mutsvene emisibindi akamira nechikuriri ebhabhathizwe ngomoya ongcwele abhabhatidzwa nomweya mutsvene nomoya ongcwele nangamandla nomweya mutsvene nesimba nomoya ongcwele nangomlilo nomweya mutsvene nomoto inhliziyo zabezwayo moyo yevakanga vachinzwa zehlulwa ngumoya oyingcwele ikakundwa nomweya mutsvene abaphenduka basindiswa that day vakatendeuka vakaponeswa zuva iroro baba 3000 people vakasvika zviuru zvitatu besamukela ilizwi likathixo vachigamuchira shoko ramwari lishunyayelwa richiparidzwa ngumfundi nomudzidzi lomlilo kamoya uphezu kwakhe brother unomumweya mutsvene Hallelujah. wakanga une chimiro chomoto pamusoro yes pake umoya oyingcwele fresh phezu kwakhe mweya mutsvene Glory to akanga God. achiri mutsva mukati make watshumayela intshumayelo ile akaparidza mharidzo iyi lalela sihlobo teerera hama umoya ongcwele mweya mutsvene ngumuntu munhu unguthixo sibili ari mwari chaiye asomoya ovunguza hausi mweya mhepo inongofuuridza kodwa lo asi uyu nguthixo sibili ndimwari chaiye uyabona ujesu naye unoona najesu unesimo sakhe angithi une chimiro chake handiti abambona ngaso horayi chavakamuona nacho chimiro chake nomoya oyingcwele futhi nomweya mutsvene unjalo sibili akadaro chaizvo unesimo sakhe une chimiro chake naye naye umiyedwa lapha anomira yegapo uyathuma anotuma uyagcwalisa umuntu unozadza munhu uyanika umuntu unopa munhu khangela khathesi tarira yesu abafundi laba vadzidzi ava wabagcwalisa wakavazadza waphinda wabanika akavapa zvakare indimi zokukhuluma ngazo ndimi dzokutaura nadzo lalela sihlobo teerera hama into egcwele enkotheni lapha phandle la zvinhu zvakazara musango ukuthi abantu bathi ntantantakiyakiya kuthini lokhu hey vanhu vangoti tatatakiyakiyakiya muku zihlobo zami hama dzangu asibuyeleni embhalweni madoda ngatidzokerei pamagwaro hlolani varume imibhalo ngatinzwerei magwaro indimi zikamoya oyingcwele ndimi dzomweya mutsvene zingezabantu abakhulumayo so ndedzevanhu vanotaura so belolimi lwakibo vano rurimi rwekwavo umlimele njongo ngawe mwari aine chinangwa navo naivo esizathu sokukwenza lokhu ane chikonzero chokuzviita izvi uyabona ke mzalwane wami unoona hama yangu uyamdinga umoya ongcwele unomuda mweya mutsvene ukuthi ube nesibindi sokuhamba lapha emhlabeni kuti uve nechikuriri chokufamba pano panyika enhluphekweni pamatambudziko phakathi kwezilingo mukati memiedzo phakathi kwenkathazo mukati mematambudziko usathane esilwa lawe satani achirwa newe ube nomthokozisi uve Hallelujah. nomunyaradzi ube nomuntu okuqinisayo uve nanokusimbisa okukhumbuza imbhalo achikurangaridza magwaro akukhumbuze nentshumayelo agokurangadza nemharidzo namazwi enkosi namashoko abuya ashe kutshele futhi okuzayo zvakare auya akuudze zvinouya njengostefano sestefani wathi bemkhanda vakati vachimutaka ujesu jesu ezulwini le kudenga iko kwenzeka isimanga kukaitika ujesu chishamiso wasukuma wama ngenyawo jesu akasimuka akamira netsoka umoya oyingcwele mweya mutsvene elapha kuye ustephen ari kuno kuna stefani igama lenkosi malibongwe zita rashengaritei eyigcwalisile leyana ndoda yokukholwa akazadzwa uya murume wokutenda egcwele ngamandla kamoya oyingcwele akazara nesimba remweya mutsvene senesibindi sengonyama yasezulwini akanga aine chikuriri cheshumba yekudenga bemkhanda ngamatshe vachimutaka nemabwe kodwa asi umthokozisa umoya oyingcwele munyaradzi mweya mutsvene wasemvulela izulu akachimuzarurira denga mangithi wavula ikhetheni lakho akavhura Hallelujah. ketenira ikoko kudenga wasembona ujesu akachiona jesu wabona izulu livulekile akaona denga rakazaruka nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikathixo nomwanakomana womunhu akamira Glory to kurudyi God. rwababa yikho ustefano
zvino Stefani waba namandla okuthi yena akava nesimba rokuti baba baba ungabeka icala phezu kwalaba bantu musaisa mhosva ichivi kodwa pamusoro pavo yamkela umoya wawo asigamuchirai mweya wangu walala ubutho akarara rufu ngoba at that juncture at that point nokuti ipapo pachinguva ichi endaweni lebuhlungu le panguva iyoyi yokurwadziwa iyi endaweni ekathaza kangaka panguva iyi yokunetsa kwakadai kwasokufuna umuntu ozamthokozisa paitsvakika waizomunyaradza kwasokumele umuntu osufuna umuntu ozema laye uStefano paitsvakika munhu aizomira naye Stefani umoya ongcwele wafika mweya mutsvene akasvika wamthokozisa akamunyaradza wamduduza ngokumtshekisa izinto zasezulwini akamunyaradza nokumuratidza zvinhu zvokudenga khangela ubudlelwano bezulu nokuhlanganyela kwezulu phezu komphefumulo munye tarisa kudyidzana kwedenga nokusanganirana Jesus. pamusoro pomweya mumwe umoya ongcwele mweya mutsvene ududuza uStefano anonyaradza Stefani umvulela izulu anomuzarurira denga ngoba nguThixo nokuti ndimwari ududuza ibandla lakhe leli anonyaradza sangano rake iri ulilunga lebandla likaThixo elingabonwa ngamehlo inhengo yesangano risingaonekwi nameso noJesu ezulwini le najesu kudenga umi ngenyawo akamira netsoka eyibona indaba eyenzeka kuStefano achiona nyaya iri kuitika pana Stefani Stefano waduduzeka Stefani akanyaradzika yambona umthokozisi unomuona munyaradzi unaye unaye uyamfuna brother unomuda uyamdinga mzalwane unomutsvaka uzakwenzana enkathazweni uchaitei uzakwenzana ezilingweni uwedwa uchazoitei pamatambudziko nemiedzo uri wega uzangena njani emlilweni wezilingo uwedwa uchapinda sei pamoto wemiedzo uri wega uzadlula njani udabula phakathi kwenkemba zikadiaboros uwedwa na uchapfuura sei paminondo yadhiabhorosi uri wega swana sihlobo esithandekayo inzwa hama uyamdinga umthokozisi unomutsvaka munyaradzi uyamdinga uThixo umoya oyingcwele unomutsvaka mwari mweya mutsvene isihlobo sasezulwini hama yokudenga nangu umthokozisi oyu munyaradzi ufikile ezweni asvika panyika xa efikile yena asvika iye ibandla selithole umduduzi sangano rawana munyaradzi ibandla selithole umuntu wokubaphatha haleluya sangano rawana munhu anonyatsovabata sebenendlela vave nenzira yokuthi bezwe usiduduzo lwasezulwini kuti vanzwe kunyaradzwa kwedenga nomoya oyingcwele nomweya mutsvene sekhuluma phakathi kwabo akutaura mukati mavo akhulume ngomsebenzi wakhe otaura nezvebasa rake awulandela phezulu raakavinga aqondisa ibandla achiruramisa kereke haleluya abakhokhele endleleni avatungamirire panzira igama lenkosi zita malibonke rashengaritenze abanika ukudla komphefumulo avape kudya kwomweya ababonele avaonere anakekele ibandla avatarisirire anakekele umakoti weundlu acherechedze mumwenga uyu uma oyingcwele mweya mutsvene uyamdinga brother unomuda brother xa esiza kumuntu kana achiuya kumunhu uyafika anosvika xa efika zuva raanosvika kule sayini yokuthi ufika ane chiratidzo chokuti wasvika uyakupa ulimi lokuphumisa anokupa rurimi rwokududzira njengokutsho kombhalo sokutaura kworugwaro yebo zinengi iziphiwo zasezulwini vongu zvipiwa zvokudenga zvakawanda zonke zvose zivela ngaye lo umoya oyingcwele zvinongouya Amen. chete zvichiburikira naiyeyu mweya mutsvene utsho njalo umbhalo ndokutaura kworugwaro ngamafitshane ake sigijimele lapha ngatimanye yapo abasekorinte bokuqala chapter 12 vakorinto okutanga chapter 12 sizwe ukuthi nxa efikile yena uyakwazi ukwabela izipho ezichiyachiyeneyo kubandla lakhe njengokuthanda nokubona kwakhe tinzwe kuti kana achinge asvika iye unako kupa zvipo zvakasiyana-siyana sezvaanoda iye kukereke yake haleluya verse 1 Corinthians chapter 12 vakorinto okutanga chapter 12 siqale kuverse 1 kulungile tichatanga paverse 1 zvakanaka angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngeziphiwo zomoya zvino kana zviri zvipo zvomweya hama dzangu handidi kuti muve nokusaziva uyezwa ukuthi kukhulunywa naloku kwabasemisebenzi yabapostoli sifunda ngomoya oyingcwele lapha sesifunda ngeziphiwo zakhe ngezipho abuya nazo anika abantwana bebandla
kune mabasa avapostoro tadzidza nezvomweya mutsvene apa taakuratidzwa nezvipo zvinouya naiye mweya mutsvene. Niyazi ukuthi nani ngabezizwe niholekele kuzo izithombe eziyizithulu njengokuholwa kwenu. Munoziva kuti panguva yamai vavahedheni makanga muchikweverwa kuzvifananidzo zvisingagoni kutaura sezvamaitungamirwa. Ngakho ngiyanikhumbuza ukuthi akukho muntu okhuluma ngomoya othi uJesu uyathukeka. Futhi akukho muntu ongatsho ukuthi uJesu inkosi kuphela ngaye umoya oyingcwele. Saka ndinokuzivisai kuti hakuna munhu ungataura nomweya waMwari ungati Jesu ngaatukwe. Buye hakuna munhu ungati Jesu ndiye Ishe asino mweya wamutsvene. Nansi indaba ke siqale lapha ku4. Titange pa verse 4 paninyaya. Kukhona iziphiwo ngeziphiwo, kepha umoya munye. Amen. Zvino marudzi mazhinji ezvipo aripo asi mweya ndomumwe. Kukhona izinkonzo ngezinkonzo, kepha inye inkosi. Amen. Marudzi mazhinji okushumira aripo buye Ishe mumwe. Kukhona imisebenzi ngemisebenzi, kepha unguThixo munye osebenza konke kubo bonke. Marudzi mazhinji amabasa aripo asi Mwari mumwe iye unobata zvose muna vose. Kepha yilowo nalowo uphiwa isibonakaliso sikamoya ukuze kube ngokokusiza. Amen. Asi mumwe nomumwe unopiwa kuratidzwa komweya kuti vose vabatsirwe. Ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, omunye izwi lokwazi ngaye umoya lowo. One umoya wona lo, umoya lo uThixo yena lo ongumoya oyingcwele. Nokuti mumwe unopiwa nomweya shoko robuchenjeri, mumwe shoko rokuziva nomweya iwoyu mweya one. Omunye ukukholwa ngaye umoya wona lo, mumwe kutenda nomweya iwoyo mumwe. omunye iziphiwo zokwelapha ngaye umoya lo, Zvipo zokuporeswa nomweya iwoyu. omunye imisebenzi yamandla, omunye ukuprofeta, omunye ukuqondisisa, omoya, notice it's a small letter, omoya, omunye izilimi ngezilimi, omunye ukuzikhumusha izilimi. Mumwe kuita mabasa esimba, mumwe kuprofita, mumwe kuzivisa mweya une varadiki raem mweya tibate ipapo, mumwe marudzi endimi, mumwe kududzira ndimi. Verse 11, kepha konke lokhu okweziphiwo lokhu, konke lokhu kusetshenzwa nguyena lo moya munye evabela abanye ngabanye njengokuthanda kwakhe. Amen. Asi izvi zvose zvinoitwa nomweya iwoyu mumwe chete unogovera mumwe nomumwe sezvaanoda. Ubanika ebabela omunye nomunye njengokuthanda kwakhe. Unogovera mumwe nomumwe sezvaanoda. Lo onika ngokuthanda kwakhe, lo Iyeyo anopa sekuda kwake. lo onika njengokuthanda kwakhe. Uyu anopa sekuda kwake. Nguye wafika ngelanga lePentecost. Ndiye akasvika nezuva repentekosti. Yena lowo Iyeye. umoya munye wena lo, Iyeye mweya mumwe uThixo iyoyo. yena lo, Iyeye nguye Mwari. wafika ngelanga lePentecost. Ndiye akasvika nezuva repentekosti. Ngayebuya Kana achiuya phathele ibandla akatakurira kereke iziphiwo zikamoya, zvipo zvomweya. ubabela njengokuthanda
kwakhe. unovagovera sokuda kwake. Haleluya. Ngoba sonke singamalunga emzimba kaKristu lo. Nokuti tose tiri nhengo dzomuviri waKristu. Sisebenza imisebenzi echiyeneyo njengokwabela kukamoya oyingcwele. Tinoshanda mabasa akasiyana sokugoverwa nomoya mutsvene. Lalela sihlobo sami. Teerera hama yangu. Uyabona ke Unoona? ungakenzi ulutho Usati enkonzweni waisa chinhu pashumiro. dinga umoya oyingcwele. Unotsvaka mweya mutsvene. Ungakahlabeli Usati waimba. ufuna umoya oyingcwele. Unoda mweya mutsvene. Ungakachumayeli Usati waparidza. ufuna umoya oyingcwele. Unoda brother. mweya mutsvene. Ungakabi ngumdikoni Usati wave mudhikoni. uyamdinga umoya oyingcwele. Unomutsvaka mweya mutsvene. Uzagijimela into kanti asiyo yakho. Uchamhanyira chinhu nyambera hachisi chako. Ubambe lokho kanti asikho kwakho. Ubate izvi nyambera hazvisi zvako. Kanti kuhle sihlobo sami. Nyambera zvakanaka hama yangu. Yembeswa ngamandla kamoya oyingcwele. Amen. Ukidzwa nesimba romweya mutsvene. Amen. Ungembeswa ngamandla kamoya oyingcwele. Ukafukidzwa nesimba romweya mutsvene. uThixo umoya oyingcwele ulaso isipho sakho wena. Mwari mweya mutsvene anacho chipo chako iwe. Uzavezela abaphethe umsebenzi ngaleso sikhathi ukuthi lo mahlukaniseleni lokho ngoba efakile leso sipho phakathi kwakho. Amen. Achazarurira vabati vebasa kuti uyu mutsaurire basa iri nokuti achiziva chiri mukati mako. Uyabaza abantu Unovaziva vanhu basetshenzwa nguye vanoshandwa naiye. ongakugcwalisa ngomoya oyingcwele. Akakuzadza nemweya mutsvene. Uyakunika le talenta lakho futhi. Anokupa netarenda racho futi. Uyakunika isiphiwo sakho wena. Ochikupa nechipo chacho. Ngoba Nokuti ukwenza njengokuthanda kwakhe. nokuti unozviita sokuda kwake. Uyeza ukuthi he's a personality. Unoona kuti iye akazvimirira. Nguye umoya oyingcwele Iye mweya mutsvene. owabela abantu izipho zabo. Anogovera vanhu zvipo zvavo. Konke kuvela kuye. Zvose zvinobva kwaari. Bafuqwa besetshenziswa ngumoya munye. Vanosundwa vachishandiswa nomweya mumwe. Ngokunjalo kabaxabane emsebenzini lapha no. Nokudaro havazopesani pabasa iri kwete. Ngoba bonke benza umsebenzi womuntu munye Nokuti vose vari kuita basa romunhu mumwe. emzimbeni munye olibandla. Mumuviri mumwe uri kereke. Befuqwa ngumoya munye. Vachisundwa nomweya mumwe. Ngiyathemba mhlobo wami Ndinovimba hama yangu uyazibonela wedwa kuti unozvionera ukuthi wega ngeke waphatha into yomsebenzi kamlimi kuti haungabati basa raMwari ungela moya oyingcwele. usina mweya mutsvene. Uyamdinga brother. Unomutsvaka brother. So wasindiswa Wakaponeswa wangcweliswa ukacheneswa. umoya wangcweleke Mweya mutsveneke ngowakho mhlobo sami. ngewako hama yangu. Isithembiso Chipikirwa ngesabafundi ndechavadzidzi nabantwana babo navana vavo nabo bonke abakude. navavo vose vari kure. Laba bakude yithina. Ivava vainzi vari kure tisu. Inkosi mayikubusise. Ishe ngakuropafadza. Nxa uthandaza Kana uchinamata uzinikele enkosini uzvipire uza kuna kugcwalisa umoya oyingcwele. uchakuzadza mweya mutsvene. Xa usugcwele ngomoya oyingcwele Kana wazara nomweya mutsvene uzasiveza isipho sakho. uchaburitsa pachena chipo chako. Uza kufaka endaweni lapho afuna khona. Uchakuisa panzvimbo yaanoda iye. Lalela sihlobo sami. Teerera hama yangu. Ungafuqi, Usasunda. ungaxabani nomuntu, Usapokana nevanhu. ungasunduzi umuntu. Usasundidzira vanhu. Lapha endlini kamlimi lapha. Muimba yaMwari muno. Izipho ngezipho. Zvipo nezvipo. Umsebenzi ngomsebenzi. Basa nebasa. Ukwenza njengokwenza kwakhona. Kuita semaitirwo acho. Njengokuthanda kwakhe umoya oyingcwele. Sokuda kwake mweya mutsvene. Ngalokho ke Naizvozvo sonke siyamdinga umoya oyingcwele. tose tinomutsvaka mweya mutsvene. Wonke umuntu Wose munhu kathatha iqiniso ngave nezvokwadi ukuthi unaye umoya oyingcwele. yokuti anaye mweya mutsvene. Nanti ithuba ke. Hoyu mukana. Nansi isikhala ke. Hoyu mukana. Sondela kuThixo ngakho konke okuzwileyo lokho. Swedera kuna Mwari nezvose zvawanzwa. Nansi isikhathi somthandazo. Heyi nguva yemunyengetero. Sondela esiguqweni. Swedera pachipfugamo. Sondeze brother. Zviswededze brother. Sondela kuye umoya oyingcwele. Swedera kumweya mutsvene. Vumela
akhulume empilweni yakho mutendere ataure muupenyu mekele hwako atsho ukutsho kwakhe empilweni yakho muregere ataure matauriro muupenyu bwako uza kukhokhela kuhole lapha athanda khona achakutungamirira paanoda iye wena sisebenzisa evangeli iwe mshandi wevhangeri nango onika amandla hoyo anopa simba nango onika ukukhuthala ndouyo anopa Hallelujah. kushingaira nango okunika ubukhali emsebenzini wenkosi ndiye anokupa kuve nesimba pabasa ramwari ukunika amandla okuba uhlabelele ngendlela epheleleyo okupa simba rokuti uimbe nomntu wakakwana ube ngumdikoni opheleleyo ube mdikoni akaperera ube ngumshumayeli opheleleyo ube mpharidzi akaperera ube ngumvangeli sibili ube mvangeri chaiye ube ngumfundisi opheleleyo ube mfundisi ube akaperera ngumalusi upasta opheleleyo ube pasta akaperera ngumoya oyingcwele mweya mtsvene esabela omunye nomunye njengokuthanda kwakhe achigovera mumwe nomumwe sokuda kwake nawe mzalwane newe mdikani uyakunika amandla ukuba ufakaze wena anokupa simba rokuti iwe upupure iwe onendodana unobufakazi anomwanakomana unousha pupu inkosi mayikubusise ishe ngakuropa nansi isikhathi sesiguqo yeyi nguva yechipfugamo sondela kuthixo ke swedera kuna mwari zisondeze kumoya oyingcwele ziswededze kumweya mtsvene akuphathe namhla ntambama akubate haleluya wena nasimanero ungakembeswa ngamandla iye kamoya oyingcwele usatoombe nesimba romwatsvene ungagcwaliswa ngamandla aziphezulu ungazadzwa nesimba rokudenga inkosi mayisibusise so ishe ngatiropafadze tose asikhuleke ngatinyengetere siyakubonga baba ngelizwi lakho siphelona sibonga ukwambula kwakho moya oyingcwele sesiyaguqa manje baba hlangana nathi wabele omunye nomunye njengokucela kwakhe baba uze uzale kutsha ungcwelise wembese ngamandla kamoya oyingcwele uphilise abagulayo baba wami olungileyo vuselela ibandla lakho Thixo wami sipha amandla amatsha Nkosi nokukhuthala okutsha njengoba sibona nantu usuku lwenkosi lusondela siyabonga baba hlangana nathi sonke usibusise ngaleli gama lika Jesu Kristu ominjalo kuze kube phakade amen asikhuleke ungakenza ulutho usati enkonzweni waisa chinhu pashumiro dinga umoya oyingcwele unotsvaka mweya mtsvene ungakahlabeli usati waimba ufuna umoya oyingcwele unoda mweya mtsvene ungakachumayeli usati waparidza ufuna umoya oyingcwele unoda brother mweya mtsvene abasokiwe emhlizweni zabo vakadzingiswa mwoyo yavo kumele babe ngcwele vanofanira kuve vatsvene babe munye moya wongcweleke mweya mtsveneke uyamdinga brother unomutsvaka brother so wasindiswa wakaponeswa wangcweliswa ukacheneswa uyele emthandazweni funa into esebhayibhilini dinga lindela ukuthi nawe uze wembeswe ngamandla kamoya ongcwele ngokwemibhalo kube kuwe njengokutsho kweBhayibheli Petro waze wakhuluma omnye umbhalo petro akataura rumwe rugwaro ukuthi kuya kuthi bonke abayakukhuleka egameni lenkosi basindiswe akati vose vachadana kuzita rashe vachaponesa lawe newe ngalelo lizwi lelo neshoko iroro phakathi kwesithembu